Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na pong kanyaman, King Pampanga, makuswelo tamo naman po lakwas ng makaniting oras, at intamo pong pamitalamitam, King Amanong si Suan Jodie, nakateteraken. And syempre, na ano pong gagawa nyo, king kasalungsungan? Susubo na ko pong mamangan, ngining pagtuan. O may kapag early lunch na kayo, ding aliwan, andin may branch no siguro. Makapagpainawan na kayo king kaurasan na ini. Malbi ako pa king kikatamang programang nanupata. Makipagkwento kay pamupu, kaya kayo, kamamawagto kayo, magpainawa kayo. Nuka rin ko man, opisina, o king kaya kayong pibale-bale. Live tamo po king free-to-air TV channel 36, kaya pong kaya katamong official Facebook page, CLTV 36 official, ang po king kaya katamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano pa tayo, BM kaya kayong balitang mga palyari kaya tila buwan Kapampangan. Nano pata, kabalen, pagmasabalantaya po at gambulan, ing Amanong si Suan ang poping kulturang Kapampangan, king kaya katamong pamitalambintam, ngening Aldo, ning Martis, 17 na po, ning Oktubre. May bigla ko po siguro nandin. Anyang magumbisata mo. Double disclaimer. Kaya katamang programa. Kasanting naman ng kikatamang pagkwentuhan Kenny. Kaya po makiabi ako po king kikatamang kwentuhan King kikatamang ngaguman, pamitalamitam. Nung ating kopong bisang pa-shoutout, birthday, binyag, kasal, nanuya pa niyan. Ang po detang bisang crush reveal. Yan. Malyari mo naman nung ngayon bagyong i-reveal nung ninoreng crush yung kami na pong mag-reveal kanya. Ninawari rin, bidata mong yan nga doon ni Jenna Lube. Lawentano mo. Atinta mo kayang, ayan. Ay, ini. O, kilala mo yung Jody Ay, Burr. ini kasi siping miyang bale. Siping miyang bale yung birthday. Happy birthday. Amber Pasha, big girl na si Amber. And syempre, wishing you good health, maraming blessings. Mag-aral ng mabuti. Palagi ako, manya tawoy Amber Pasha kaninin Magtauren at saka len mo naman ni Amber, lupaya talagang Koreana. Happy birthday, Amber Pasha. Happy birthday mo naman kang Bjorn Atia. Baba Manaloto Dimal. Yapin po yung unika ihan ng Jeremy Dimalin. Yan po pa'y kumari kong Nene. Baba, dagol ka sanang biyasa at masunurin o talagang tataluki ka rin kang pengari at kang takot king Diyos. Ang pong siyempre dapat dagol kang beauty queen. Kalupa ng mama mo. Itang buri mo sanang regalo yung ibieda keka. Again, sana masaya yung birthday mo ngeni. Happy birthday, Baba Manaloto Dimal. Oh, birthday na mo naman po nga, Sir
Eric Jet Chodoro, Ngening Aldo, Jody Sadly, Byrne. aluwa naman yan ni tangking Attorney Jet. Aluwa naman, nabala ko sa'yo, Attorney Jet. Pero kalupan ng jacket siya ng Mickey birthday na. Happy birthday, Sir Eric Jet Chodoro. Sana dakal ka pakabsi ka rin. Jet Keka. Kichan niya kanta. Jet Kitchan, galing-galing. Painikwana ng Jenalu. O yan. Ay, ni kakaluguran ng kakatamong kayabe king CLTBA Joe Alan Asuncion. Happy birthday, Francis Joseph Baluyot na ning Don Bosco Academy Batch 98. Pero lawen mi. Oh, O, sige. awagis Miwangis lang eh. Miwangis lang Joe Alan Asuncion. Inunahan mo kumukha. Wow. Siguro lamang niya mong 1/4 adilo Boss Francis. Boss, sana din kay kang kayabe Boss Conyans. Masayalat apa kabsimula kike kang birthday. O yan, mag-birthday yan naman po. Yati Joanne Mendoza na ning City Information Office na ning City of San Fernando, Pampanga. Mo ako kutang at sing malagot. Joanne Mendoza. Kaklasike niyang elementary talayang kupas. Inglegwanan niyang anak ya makanyan mo naman ngeni. Pang! Motsa ning Fernandino. Motsa ning San Fernando talaga, Jo. Sana masayang birthday mo. Nanong tao mo? Nung ating sobrang sanghayang pampansit, padala mo kinigin CLTV. Birthday na naman ning kanakong Paunakan. Ako nata. O, di ba? Halata naman ka rin, Biskimi. Happy birthday, Lourdes Lugto. And gana sanang birthday wishes mong yaning Aldo, Des, Marapat, at isto mag-birthday yan eh. Ay, Ang balo ko lang dalo. Mitsachab, ingkarelang luto, taon eh. Uling mga nyaman ingkarelang anda. And sana mitagan ng ko, Des, kang tawo. Again, happy birthday, Lourdes Lugto. O yan, natinta mo naman Kening mag-birthday. Talagang mag-shot yata. Happy birthday po. O sige ka nga, Balo mo. Arnel Tubi. Ay, Ronel Ronel Tubi. Halata na ang maranop na naman. Balo mo, siguruhan niya nga kay. Happy birthday, Ronel! May pa kanya birthday ko? Birthday ko? Ano sigurong May biglaan. sabi ng boss Ronel, palagay ko ken lugaray niya siya keng Vegan. So pagdala mo keng vegan longganisa king kabalig mo kay Tilabad Kapampangan. Birthday boy, happy birthday Ronel Tubig. Ay ni, metong iya ka rin kaya katamong marala sa kapartner ni Ken CLTV 36 and dati content provider tayo naman ni. Nigel Ian Laksamana, happy birthday Boss Nigel. At gana sanang endeavors mo, maging successful ka and balo ko maralas siyang magobra mo naman ni Nikeng Pisamban talagang papagal. Papagal gana sanang burimong akwa ang yaning birthday mo, akwa mo hanggang 1 million naman yan. Balatuan mo na kami mo. Happy birthday Boss Nigel Ian Laksamana. Bayo may isundo Jody Byrne. Manal Bella pong kasalungsungan. Kaya katamo reng miyembro na ning Paper Soul. Reng suki tamo support ninyo Joseph Aloba and Nico Ponce. Nga na po ning Paper Soul. Manal Be po ni kaya salungsungan kaya katamo. Nanding Jody Burr, ating kong ikit kaya ni magpag-greet yung happy birthday. O ning tinggal niya. Pata realize na. Na pa birthday ngayon. Birthday. Makanyan pa Bukas pa siguro yung bukas birthday. kaya pa mo ibalik. Kaya kayong komento. Nung mag-birthday ngayon, pa-shoutout yun na lamang po rin. Kaya kayo pong kapamilya o po ating kayo pong aga na kang buri yung paralan. Mensahe kalupa na po ning kaya katamong gagawan kayo ni kay lagana sa gagawan kay nanu pata ipayabot mi po karela. Okay, and po ating kayo pong share tungkol kay katamang question of the week. Nanuya. Nanong content o video ing pekabri mong Alben King social media. Antay mo, lawen taya, awa.
Ne? Pota kanyan, retang may mag-comment, basan tala. Basan Jody Bar. tala, napon, nakapag-share na kami naman, karatang metong mingalben na at sing malago. Sige po, mag-comment kayo, basa nila po pota rin. Wow. Jody Bar, oy, ni, may balik ne. May balik ne po ining kaya ning komento na ning kaya katamo pong kabalen ne. Reggie Calma. Shout out po, birthday na pong Rich Cole Salas. Nga na Happy po. birthday, Yan. Rich Cole Salas. So yan na, makanya na ha, kalugod, Reggie. Ha? Dinilit niya, binalik niya, pikaisip na pa, magtauya kay Rich Cole, na. What ay broadcast na. I-broadcast na, siyempre, dumugan de Karela. Pero ang yanindakin ng kikatawang programa, o na po rin kikatawang Balitang Balen. Balita, Keti Labuad, Kapampangan. Mi parada ring at 28 imahe ning Indong Birhen Maria, King Balen na po ning Candaba. Iti kanuing pekamumunang Grand Marian Procession King Balen, penimunan ning parokya ning Lord's Baptism ning Barangay Pasig. Menibat lapakanok ding imahen ning Santa, kareng miyaliwang Balen, Keti, Pampanga. Ayon po yung balita ng Liana Canilao. May tipon-tipon na ring deboto ng Indong Birheng Maria king Candaba, Pampanga bang salubungan ding imahen na niti ami parada kapamilatan ning Merapat ang First Grand Marian Procession. Inorganisa ni itining Lord's Baptism Parish king Barangay Pasig, Candaba, Pampanga, Domingo, October 15. At 28 imahe ni Bataliwaliwang Balen, Antimo ing Candaba, Santa Ana at Macabebe ing mitipon-tipon para king kaganapan ang mekitemang Maria Pangangayamnan ding taong magdulap kapayapan. Po pa yung 38 images of Mama Mary. At in-invite din po natin yung mga nanggaling sa Macabebe, sa Bahay Pare, Nuestra Señora de la Merced, at may Santa Ana po, at may iba't ibang lugar na in-invite kami. Ini po kay first time po in our parish na mag-invite kami po, different images. Kasabi ning balang takbang ipangadida ng Tresal Pantaya, ang maaglaman king karelang kayaduanan. May organisaya ko na yung mesabing pa magmasusi ang timong parti ng kapiesta ning Holy Rosary. Pag-musisyan tayo po ngayon ng Aldoiti, ngayon bulan na iti, ang month of the Holy Rosary, or the feast day of the Holy Rosary. Wherein, pag-musisyan tayo mo, rin hanggang kapiestahan at yung fiesta na rin ng Birhen Maria. Agpangkeng deboto at metong kareng pamuntok ng mesabing parokya ay ites gumabon, maragulyang bagay para kareng talasal bantayang katoliko ing makaniting religious activity. Kasi kaya kasalpantaya na natin, kasalpantaya, makasikan niyo po, makapanaligan, kay kasalpantayanan, king Apangkilo, at king Birhen Maria. Nasara naman ding deboto ang magbalabalaos ni iti at maging yearly tradition king Lord's Baptism Parish. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilao, ating pusong makabalin. At sing malago kasanting akakit ne na kayari na ning pandemya ne Yes. makapagumpisa ng pasibayo makagawang miyayaliwang activities ne ring miyayaliwang pisamban keti king Labod Kapampangan and akakita mo talaga na emit da at talagang taglos balabalaos ing masikan kasalpantayanan da rin kaya katamong kabalen. Wow, tsaka talagang itamong Kapampangan, Jody Verne. Metong tamo ka rin sabihan dang matalik talaga kasalpantayanan. Wow, matigik ing kasalpantayanan king Indong Birhen Maria. Okay. Kaya pong aliwa pambalita, Asel Yohana nening Pampanga Giant Lanterns, ing karelang pwesto king next round ning Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL Playoffs, kay ba ding pasibayong simboting Marikina Shoe Masters king score 81-61 niting October 14. Api na po ining kaduang pangapanyambot, pangasambot naman pala. Kasi nung pangapanyambot, ing sinambot, hindi yung Pampanga Giant Lanterns. So, 2 times na pong mesambot ing Marikina, king karelang best of 3 series ning Pampanga uling best of 3 po.
nung ninuing mo munang sumambot makatadwa, iyang muntaking next round. Aga na kanyo po na may sambot lamo naman ang karelang game 1 ding Marikina, anyang October 6, king score 82-70. Reng Pampanga Giant Lanterns mo naman po, peka mo munang semi-final qualifier, king 16 teams, akayabi king knockout playoffs, penimunahan na pong Justin Baldassar in scoring, may kapagpauran 22 points. Kabang MJ Garcia, ampoy Arwin Santos naman, at ilang siya 13 points. Talaga namang ding Kapampangan, masikan laking pialong basketball, balutan naman yung kikatamong Governor Dennis Delta Pineda, talagang sesesen no reng basketball players Kapampangan. Wow, makanyang tamong akakit. Kapag reng manungkulan, susuporta laking metong advocacy, metong kimutan, maging lang matagumpe. Kasi number 1 naman kailangan ken itang partnership between the private sector, private individual, ang po rin kakatamong manungkulan. And syempre, wishing for the best kareng Pampanga Giant Lanterns for the next round. Makapagpahinawala pa mo, makapag-practice sila pa. Bayo de abalo yung tutukid ang akalaban king semi-final round. Samantala, formal na pong merpat yung pamaglansad do launching naning Giant Lantern Festival 2023 na po niya po yan October 16. Merapat sa po king Robinson Star Mills Pampanga. May pakilala na naman po kayong publiko ding Apulong Barangay Macyabe King Ligligan. Deti po yung Barangay Bulaon, Calulut, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño, Ampong, Telabastagan. Bibigyan namin mo rin po karela in 350 pesos, 350,000 pesos. Nuko makanano yung Karagula Giant Lantern nga gawa rin 350 pesos sa baka niya siguro Karagula Giant Lantern. Giant Lantern. 150,000 pesos as subsidy balang barangay para pamangawara pong higanting paragol. Ayal ba niya po yung Liligang Parol 2023 kay December 16 king Robinson Star Mills Pampanga, ampo king CLTV 36, karempong Emiras king Robinson Star Mills, malyari pong malbeka yung live kempong CLTV 36, uling ita mo po ang official live broadcaster, live media partner na ning Giant Lantern Festival 2023. Jody Bern, din abanggitan mo laretang Apulong barangay na mag-participate king Giant Lantern Festival tamo ngayon in Banwa. Ikit kula nareta talagang lungmay niyang butamo last year, 2022. Ing kaya katamo second runner-up ing Barangay Santa Lucia at Chupamurin. Ing first runner-up ing Barangay Telabastagan at Chupamurin. Ang po yung grand champion, syempre mawala ing Barangay San Juan. And masanting nga bagyan, miragdagan ning subsidy. Daring kaya katamong lantern makers. 350,000 pesos na po ngeni. And uling balo na po rin mamuntukan kay City of San Fernando yung pong Giant Lantern Festival Executive Committee 2023 na talagang mitas po yung panyaluan. So, isto mo pong dagdagan la rin pong subsidy kaya pong pamangawa pong parol na gamitan da po rin kaya katamong lantern makers kaya pong GLF, marapat po kaya December 16. Yes. Pero pangabalo ko, Jody Bar, ikatsuka na po, kitang mismong event. At pang aliwang activity na related mo naman kaya katamong Giant Lantern Festival. Mika lighting? Na po, kayag na po nitang launching na po ning Giant Lantern Festival. Ang po itang pamirmada po king Robinson's Star Mills. Naya pong venue partner na ning GLF 2023. Kayag na po niti, mika Christmas tree lighting po, kaya pong Robinson Star Mills, baka pong saganan tayo po yung Kapaskuan. Ang masaya, kaya pong Robinson Star Mills. And katlo na po niti, mig-distribute la pong Noche Buena gift packs. Yung pong Robinson's, kapanibala na po ni Robinson Star Mills. Kaya pong selected tamo pong organization, balo ko, Reng Inocencio Magtoto Foundation, ilang Midinan, Maranon, Anoche, Buena gift packs. Nakakatsupo kayong screens.
Nangayabot do po karen pong Barangay. barangay captain, sa po rin karelang lantern makers, itang subsidy na karela pong gamitan kayong pamangawang higanting parul para kayong Giant Lantern Festival 2023. Marapat sa po kayong Robinson Star Mills kayong pong December 16 at Ayal Benye po live yan kayong pong CLTV 36. Ay, ni po medyo special ya po kay katamong istasyon uling. Napon po Aldo ng Lunes, October 16, may rapat niya po mumunang Aldo Yes. ng Grand Digital Test Broadcasting CLTV 36. Nung eko pa po may hapag-scan, malyari kayo pa pong pasibayong mag-scan ngeni pong Aldo ngay ti. Buri ng sabyan nung maka-analog TV kayo po, po ayal bening CLTV king makanya na oras ita pong 7 p.m. to 10 p.m. Uling data mo pong ating digital capacity at TV, ang po pang ating digital TV box, yung malyari pong makapanalbeking test broadcast mo. Makanano yung pong balo nung maka-analog kayo, nung analog yung po yung TV yo. Deta pong mga regular TV, old model, deta pong mataba at TV, Tanggapang may katotohanan. Deta pong Emig Diet at TV set. Deta po, kerak lang kareta, analog la pa. Agpang naman po kareng survey na ning CLTV 36 kareng appliance centers king SM ang pong Robinsons. Din pong TV Mesali, manibat 2020. Digital ready no po. Bang makasigurado kayo, pumunta na kayo mo po king menu. Select po yung setting, potang kay akit yung ating option ka rin na analog and digital. Nung digital ka rin, nung digital po, Alayo ka rin, ing pamalinan, buri na pong sabihan, analog ya ing nung TV, alayo. nung alayo. Nung alayo po itang digital, nung analog ya mo, analog ya po yung TV. Nung atin namang digital option, i-click ya mo ita, kay ba't po malyari yun na pong ILBN, ing CLTV 36, pero mag-scan kayo pa. Bayo ya po ILBN. Nung analog ya pa yung TV, kailangan nyo pa mo pong saling digital TV box or manalili kayo, digital TV set. Mura na lang po rin TV ngeni. Nung alako pang digital TV box o digital TV set, malyarin ako man pong mag-subscribe king Signal TV, king Air Cable Converge, ang po karing cable companies, king kaya kayong lugar. Paslagdano mo, retang cable companies, kapartner na ng CLTV, yan. Signal, ang po pong Air Cable. Ayan, karen pong Pampanga Cable Partners, o rin po, tutuki po rin Bulacan Cable Partners. Ayan. Ika, ikwaming masala, king kaya kayo, Jody Burr. Kami king manoklangan king kasalukuyan king Pulong-Bulo, Angeles City, uling maka-air cable kami. Wow. So, matik na yan, minakailangan saling digital TV box, pong digital TV set. Uling maka-cable kami. Masala miyang ikwa, malino yung ILBN, ing CLTV 36, ketang kaya kaming TV malati. Kaya pong Pulong-Bulo, Angeles City. Detang pong kanahong kapatad, kaya pong Balema to Bulawon, makanyan mo naman, peninton de pong makatadwa. Misad po kita mumunang try, mumunang scan akwa, ulitan niya mo po, pasibaywan niya pong iscan. Karin nakway niya po na makatulalapin po talagang makakamanan niyang kapatid ko. Teme sa mas na. Teme saguli yan narago yung kapatid ko hanggang ikwane. Channel 44 yak ketang TV plus TV box gagamitan da. Kaya kami naman kayong arayat Jody Burr, dakal kami mo naman, regsiping balik, kamagana, kakilalang sibyanan ko, ikwade mo naman, kaya katamo pong digital, in CLTV 36, kaya katamo pong digital TV broadcast, at may kaswelo la. Dati kasi marakalibalang panas-panas sa makanyan. Ngeni, ali, anane, kalino, akit na nalang ng busbus taong lupa. Kakain na nini. Yung unang burikortan description, talagang bala mo papanasan ding CLTV. Aretang keng analog, medyo panas-panas. Wangeni, talagang malino
masala yun pong ayal ben. Po tapong benging pasibayo, mag-test broadcast kami 7 p.m. to 10 p.m. Karen pa pong may kapagpaskan, mag-scan ko pong pasibayo. Potang bengi. Eko po mama ko, King Pamanalbeyo, uling kikatampong pamagbalik, pisaban tayo po yung amanuan tamong modern version na po ni Pamamawesa with ang ausandang spoken word poetry. Magbalik po yung kayong programang Nanupatsa! Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Magbalik po yung kayong programang Nanupatat. Suta na po keng dake ning pamitalamitam karen kaya katamong bisita. Pero bayo tala po pakilala, nino na rin magpagpa-shoutout kaya katamo at sing malago. Wow, Renina, rin kaya katamong Malbec, yung kasalungsungan of course, deng paper soul na at kanyan Kenny kaya katamo, party ka rin at Kenny kaya katamong studio, ayan, Malbela mo naman po kaya katamong Facebook Live. Hello to Baladhay. Go Aloba Nino, Joseph Evangelista, Nicole Justin Ponce. Dinire-diretso ne. Ako din ng chance sa singap ne. Malbeya naman ni Ate Mine Opiana, Catherine Vidal Lumbang. Aaron, yan. Aaron, nakaman buminta Kenny. Laganas kay nga interview Aaron. Malbeya mo naman, itatang ko Malbeya Eddie Lumbang. And, kukorek na kang tita Ditas.
Dizon Simbulan. Channel 41 yung ni Keng Bulao ning CLTV Keng TV Puti Box. kaya basa yan, o talay kening ka na ako. Pero kung Ala, kaya lote. makalunosing way, ay kuha tami di yata panting kay kening lamesa Yung kening. distribution kay nga. Distribution na ning Wow. Wi-Fi connection Wow, ha. ni pa mo, tinapa mo, senior na nepa mo ang ating Adeline Grace Simbulan Nemi. Hello po ating Malago at koyang kong masanting. May late bagya oy ni mi panyaman kasi rugong magtambay kay kami kusina. Mangantanan pa si bay pinaksimiyeng lechon. So paksing lechon. Ay, So, naman. diba? O, sakli, malbiyan naman yung kikatam kalagura na yung Cedric Tolentino. Sedo, balo ko na rin buri mong i-greet. Sana makapagpasal ka pas ba kay CLTV na nakamagdalang merienda. Buri ko rin yung mag-commenta mo, nandin sabi ng itang migpa-birthday, nanya kasi lang migpa-birthday. Reggie Calma, sabi na ginrit na itang i-Rich Cole, So, ba't nga anang Rich Cole Salas, I love you, Nognog. Ninong Nognog yung ngaman mo. Ninong rugong Nognog. Ay ba din kaya katama ng bisita, pakilala mi kaya kayo. Ot mailila. So, pakibaluan tamo, nino Nognog Karela. O yan, akong Donnie Limin, Maya pa oras po, ching Malago, ang po'y koya kong masanting Jody. Dakala salamat ka patada Donnie, king laganas mong pamanalbe. King kiyaktang programa rin yung bisita mi, malyari mo lang kutnan mo naman, bakan takayabe da ka king kwentuhan. O ini po king katamong pamitalamitam nga ni Baluyo po. Mauuso, kareng kay na kaning spoken word poetry. Antiya mo po iting modern version ning pamauumuwi siya, way tampa maggali. Kasi balo tamo na nga pisabyan ng poesya, agaga nakatala po din kaya katamong apo. Ngani, nang spoken word poetry, ma-attribute niya, kareng kay na ka. Wow. Inya, yung kasantingana po ni Miyayabe nala, nung apapansinan nyo, kareng cultural activities, kaya ni po kayong lalawigan, kayong syudad ng Angeles, kakakita mo ating spoken word poetry, Jody Burr. Kalupan na mo ngayon Sinukwan Festival 2023, nung nuka rin atin mo namang spoken word poetry, na inkarela pong titulo na ning activity da is Suwala ning Suli. Ligligan la pala. Ligligan. Bala mo, kaya ka nung magpakit lang gilas. Ene man talaga itang ating premyo or what. Pero syempre, ligligan niya mo naman gelingan da ito. Yung miyembro ning Paper Soul na manibala kay ning activity ngay ni kaya betala. Ininyo aloba, metong po kareng Kapampangan spoken word artist tamo. Ninyo. Sige, mag-greet na ka. Ninyo, paninayin da kareng Paper Soul. Ika ba yung Nognog? Kaya pala yung Nognog. Huwag mo nga ulahan ko. Sige, ali. Kakain na karugo. Sige, sana ala karago nga kalingwan nung burimeng i-rebuilding crush mo kayong Paper Soul. Malyari mo naman. Sige, ninyo. Go ahead. Batan may chat, may message kaya ka. Sige, mag-shoutout na ka. Shoutout po kareng Paper Soul Manalbe and kareng pong kaklase kong mag-shoot na Manalbe mo rin po at kareng alawang kaklase. Manalbe mo rin po rin pamilya ko keng probinsya po keng Candy po Pampanga. Shoutout mo rin po kareng awak matataga susuporta ka na ako. And buri ka rin po pasalamatan ng JCI Angeles and Digital Consulting PH. Keng pinyayo pong scholarship ka na ako niyo pong Sabado. Ba? Kaya, may pili ka. Opo. Kay kari mampit ba ita? Wow, Poiser wait, kaya, guess Marvin. me na. Wow. Ay, alam mo na. Alam mo Congratulations na. kaya ka, Thank you. Meto niya pala kareng may piling Medina ng scholarship. Pero makanyan man, misdan ko kitang kaya na nandin na Nognog ay ninyo. Anak anong makanyan ninyo. Buli ko lang pong shoutout ng kanakong pamilya kayong probinsya. Siguro atin nga naman pamilya kayong anumang bansa ninyo. Kay China po, Japan. Imon mo sinabi lang yun, ninyo rin. Lagyo na rin pamilya mo. Imamo, itataw mo rin kapatid mo. Sige, sabihin mo lang. Shoutout ka rin pamilya ko. Ding Team Evangelista po, Malbela po. Ay kareng kaibigan ko po, Malbela rin po. Hindi pala rin comments tamo, alos kay Nognogan pong ninyo, Anak anong Princess Lani Pineda, go, aloba ninyo Joseph, from Minerva. Joshua Isayas, artista na ang lil bro ko, aloba ninyo Joseph Evangelista. O ini, shout out John Lor V. Rivera, SK Chairman Bulaon. Hello to John Paulo Ulanday, na magpa-shout out yung SK Chairman na kanu.
Shout out, idol ko kay Oh. Paper Sola ng Aaron Masiglat. Oh, tuloy kita kang kain niya. Rich Cole, daming lecture. No karang lecture nga man man mo. Lecture. Nanong lecture man mo. Burikeni, Sanodin, Naikose. Bala mo Japanese, Saino din. Ha 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 ha. Nog-nog. Oh. Sige, hindi doon ilimin naman. Malama rin niya po nog-nog. O pa umisan tani raguin kahit ako. Umiyakat. Ito, kita mo pong bisita. May focus tamo kang nog-nog. May ito nga naman pong magaling Kapampangan spoken word artist sa pagmaragol na ning Paper Soul i Nicole Justin Ponce. O, nanong awas mikya ka, Nicole? Nico na. Nico. Nico. Short to. Nog-nog, Nico. O Nico, Sige, Nico. kaya kang pa-shoutout sa nalahang kalingwan, may di ka magbanggit lagyo. O neng siyempre, mimingat ka po, tating magtampo, isong nga mo banggit. Go ahead ka rin kaya kang pa-shoutout. Ito po, shoutout yung family ko. Dinamama ko, tatang ko, apo ko. Ang poreng kaklase ko na Manal Bengen Ang poreng susuporta ka ako. Especially din ang tita ko, mga yan. Ay naman. Karempong kaya ba akong mag-bike. Ako na po may mention na lagi kasi Marakal. Oo, kasi So, kaya. Bikers, Kaya Opo. rin yung programa Keng no tamo. ka rin, anong lugar? Kaya pong San Fernando. Ay, tapala. Kinapa Opo. ng San Fernando. O, bisan taning pamitan Bisan na dito. Balo yo kasi ne, unahan king kaya katamong bida. Nanuya ba rin ning spoken word poetry? Anya rugong na ako, magaral kami, ang dampa, may maliit na dampa, mangantaya mo, pero nanuya ba rin spoken poetry kaya na ninyo? Yung spoken poetry po, bala mo, ini po itang makabayong tula. Yung pagkaiban na po, yung ngayon po, alaya pong sukat, alayang Ay, sukad ne. Opo, kung nano mo po yung buri yung sabyan, ita po. Na kailangan lang itang mag-rhyme na palitan, Wow. galit. Ano. Kasi feeling ko uling kayo ni, uling kanyang public, ne? Siguro spontaneous siya pinini. Baka na ano nakaman mo, may influensya o may agkat kini pa mag-spoken word poetry, Nico. Ito po, yung first kaya ko po, first expose king kaya mo po, barangay competition. Then, last 2019 niya po, about pandemic itang title, itang tema na. Tapos, may nibat kanita, may hubog ning kaburian ko king spoken word poetry. Meging ko pong champion king kaya kaming barangay San Agustin. Tapos po ito, tuloy-tuloy na po. May kiyabi ako po karing open mic, makanta. Pero kay mo muna, siyempre, balo mo, kayan si Kanan Lub yan eh. Correct. Ne? Ito ita. Nung iya ka masikan Lub, nung ala kang confidence, nung iya ka mag-Rexona, ay, Rexona, baka naman. Baka na nung muy kwaita, kasi siyempre, manamu, sige na, magkain na ka, ika, minsan malama rin, alina. Ita. Baka na ano da ka apos na gawan itang makanyan. And talagang buri mo bang gagawan? Kasi siyempre rin gagawan tula. Papel, susulat, lapis. Ito po, ali da ko po pinilit para aburyan kitang spoken word poetry. Actually, kaburian ko po talaga itang mag-express pamanyulat, makanta. Ita pong milyari, itang first, actually, alike po first tula itang king pandemic. Yung first tula ko po, about siya kitang crush ko. Kanya, about siya kitang crush ko na grade 9 kami. Ito. Tapos, may perform ko po kay Arap da, king buong klase. Karon po, may hubog ya pong lalo. Tapos, may kiyabe ka rin competition, karing open mic events. Manta po. Instead na magharana, Jody Burr. Ngayon ibal na ng crush niya. Alin na ba rin? Diyos ko, may na, kaya na general yung, ay kaya naman inognog. Kasi reng anak ka, makanya na edad. Ulitan niya pag ninyo. Ali kasi reng anak ka makay, nognog la reng akakit ko na akakit kanya. Reng anak ka makanyan, very playful la retang makanta. Itang, mo isip-isipan na mag-spoken word Correct. poetry la. Kasi kaya nga a form of art ay ni, kailangan mong bubulos ing emosyon. Kailangan ka malamarin. Pero makanano mong liban, makanano na ka mamelob keni. Mumuna po talaga mag-rap ko po. Oh. Kaya po, ketang rap po, I realize kaya po na, ay, magtugmaya dulo. Tapos, pwede ko pong gawa sigurong tula ako. Kahit na po, magtuloy-tuloy na po. Hanggang makiabay na ako mo rin po keng competition, anya pong pandemic, manyabot ko rin po. And,
kareng pong project mi kaya tayarin po may hubog ni kasi po anyang kay po online po ati po project tula-tula kaya po may hubog yarin po itong kana. Jody Bar Oreni ne dara ka laring magkomentong talapanalbeta mo. Joshua Isais si Idol Nicole Justin Ponce pala to ano. Go Lodi ninyo nga na namang Matley Toralba. Tapos imatley, ayan, partner ni Paper Soul, Malbe, kaya katamo, king kasalungsungan. Makananuwari ing magpuwesya, lalo na nung mag-rap ka. O, di ba? Balay ka na. Balay kayo. So, balay kayo biyasa mag-rap. Istong danupan ka, mangan ka, istong kinapsi ka, matudtud ka. Mga talaring rap ka, mambangan eh. Value po, actually, rin po nga doon mong kayabe yakin. Atin lang pong manager, kita po kitang behind the camera ne, talagang maswelo ya po, uling din, kaya na ka na rin, ilang magpagumpisa kining klase na po ning pamagpuwes. Sa ulingan niya mo ng panahon, balo tanong man dito, ang krisotan, Yes. ne, miyaliwala rin, pero ngayon atin ang bayong modern, talagang poetry na ding kaya na kan, maengganyo laking kaya tampong pamagbalik. Pakibaluan tamo po, na anong ya po itang mapalyaring programang paani mo na po ng Paper Soul. Kempon daratang Sinukwan Festival, kaya pamagbalik na po ng kikatang programang Nanupata. Sino? Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Basan tala pa mo po rin ng kaya katamong komentong at suking Facebook Live, Ipol Cabrera, Ninyo, inspirasyon ng lahat ng yums. Kay ba't puso, puso, puso. Kay ba't idoni limi na, masantinging kinumentuan na. Marapat na makiyabe kayo king dartang Sinukwan kanyan. Sinukwan Festival po yung amanuana. Ban asulong tamo ing pamangising, kareng kaya na kanalakwas gamitan ing amanong siswan. Bali po, actually, may paintago ning tema na ning Sinukwan Festival. Nung ako po magkamali, kaya na kang Kapampangan, kultura pagmasabalan. Balo ko, sakto ya pong talagang makaparikilya. Ini pong tema na I Dexter Renz Lansangan. Si Boy Banat pala Go Sir Ninyo. Boy Banat ka pala. Pansin ninyo ha. Kay ba't sabi ng Dexter Renz mo naman na Paper Soul Luwid. O nangantano pong inirin kikatamong bisita. Uling balo ko at tinlapin pong
activity king Sinukuan Festival. Nicole, nano yung morning daratang yung activity king Paper Soul king Sinukuan Festival? Ito pong daratang activity mi, kaya magatan niyang siwala ning suli. Ing siwala ning suli po, minibatan niya kayong word na siwala, ang pong suli, na ibig sabihin po ning siwala, pamanyalita da ring tao, karelang adiya ang pong abokasiya, king gamit na ning pamanyalita. Ing suli naman po, ibig sabihin na nita, seedlings, na ibig sabihin magrepresenta kaya kaming youth na pausbong pa mo bilang maging puno ang pong mga ragula tanaman. Tapos, ing kaya na po ning event mi, patungkol ya po kareng Kapampangan artist na bisang maglahad karelang tula ang pong pamagkanta rin po atin. King dapat amanong si Swan yan eh. Opo. Okay. Sige, Jody Burr. Ako kasi medyo maku-curious ko muna. Kasi syempre uling kaya na kanila. Pila na kang banwa, Nico? 20 po. Pila na kang banwal, Nico? 17 po. Oleven yun naman po. Very. Actually, king edad bing at sing malago, itang maka-impress mo, kareng kaya nakanda king mura da pong edad. Itang makanyan, itang karelang, sabi ko bang hobby? Or ito talagang buridang gagawan ngayon eh. Kasi di nga liwa, ML, Dota. Pero ila, mamuwi sala. Yes, and isipan mo, Jody Burr, anong ka-expressive, ketang karela kasi may kapadamdam na akong, wari, agigest tala rin kaya katamong spoken word artist, putang mag-deliver la rin, banong itang emosyon, panamdaman, minsan ating ka mga pagaga, at minsan mga patuki ka king kamwa. King tutunan yan, kababin magsalitay Nico, bala mo magpuwesa niya naman eh. Impong kaya kaming gawan, king, Sinukuan, yapin po ing. Siwala. May isang buti, senator. Talagang bala mo, iyang-iya. Ninyo, anyang mila ba sa banwa, baluho kaya be kayo naman. Kumusta itang making activity you the past Sinukuan Festival? King Sinukuan, dapat ay ating pong making guest na menibat ka rin alwalwang lugar, ding local, ay ding kaya po mag-westya mo rin po menibat king Pilipinas po. Buong Pilipinas. Uning ela kanita Kapampangan, ding At ating pong pieces na Kapampangan. Ngeni for this year, dapat Kapampangan niya. Ini nga kahit mo ini activity tayo swala ning suli nga ini. Makanano ya, is it a competition o pamaglahad ya talaga karetang obra? Makanan, please let us know makanano yung format na nini. Tapong siwala ng suli, aliyaman po competition. Okay. Kaya po, bala mo, metong yung stage para mag-express kaming artist, ang po kareng singer, banta, makakaila ring brimming sabihan, mga po. Okay. Ninyo, uli nga bang natin bala mo rapid eh. Bala mo flip topping kaya. Ing siwala ning sulay, bala mo flip topping malyari ka rin. Alin naman po. Aliyay, makantaan. Kasi, Debon tala panalbeta mo kasi po tamanalbe kayong flip top balo ko talagang singkagaling la namang mamuwi sa retang pongkay pero rap ya po kita. Kapilan niya ini, kapilan degawan ni, sige, Nicole. Kanya pong December 2, No ka rin nagawan. king kaya po, City Front Mall. King Angeles City po. Okay, sige. Ating na kayong kaya, burik sabihin, ating na kayong participants, ating nang bisang mag-express interest to joining activity. Ating kaya pong local artist, kalupa na po di Binyang Saup, di Calvin Conception po. At suyarin po yung Lumi na may guest na mo rin po, Kenny. Wawabalo kay Okay, Lumi. the question is, makanano ko makapakyabe? Kailangan ba magmiyembro pang Paper Soul? O nung talagang bisa kang makyabe, tipang registration, tipang bayad dyan, makanano? ito po, king daratang pong November, atin niya pong announcement ng Paper Soul, king karelang page. So, atin pong link ka rin na pwede kareng egan-aganang bisang magpawesya ang pong magkanta. Kaya daratang pong November nga ita, mag-send na pong link, baka po makapag-register kayo. So, syempre, nung ating registration, buro na sabihan, salakan la pa, pota, 1,000 na rin bisang Bisalangan po. na. Bisalangan. Syempre, pota, may kaparto o nano yaman, ing malyari kanita.
Ninyo, naano mo ing bala mong akakisong maging benefit na mo nini, lalo na karen kaya na kan. Siyempre, din kaya na kan ngayon, abanggit ko pa din mag-ML, may paglolo, or nano, nanuwaring kasantingan ng ayamuyot so yung makyabe kening kaya kayong programa kayo. Ita po, mas apakitaya po yung kaya katabong amanong siswad at mas madinala pong space rin kapampangan artist na mag-perform po. Kanya-kanya ko namang makanya na artist, pero ngayon Wow. as in talagang Totoo ito. nesikan ing kaya talaga susulong para king sining Ikay, Nicole, buri kay nga kutnan. Kasi itang first piece na, mag-expression. Mag-express siyang king crush na. King crush na. Ne? Pero aparte ka retang gamit may way ni para makapaglolo. Nano mo itang benefit, ikuha mo nga, makanano yung making advantage para kaya ka, anong advantage na para kaya kaninong pa mag-spoken word mo? Ito po, mentong advantage na nito. Patya po, bisa kang mag-express sa lakang buring panyabyanan, buri mong sa likod tang kararamdaman mo, ating kang pwedeng isulat. So, ating maging, kumbaga, apin po ito itang safe place, dareng artist, o bisang maggawang pawesyo. Ninyo, ining kaya kayong gawa na si wala ning suli, any age sabay ne, pwede yang babae, lalaki, basta biyasa yang mamuwesa, biyasa yang magkanta, malyari lang makyabe. Open to all ya pwede. Basta po kay kapampangan piece po and performance. Kayo mag-perform kayo naman for sure, ne? Siguro yun, Marine, Denny, ne? Magtakakupin ka rela. Otlo pa lang marine kening guesting da, pero potang makairap lang potang kayong may kampong kayong makapag-express ng kayo. Kakaiba kayo na. Wow. Ali, kanini Jody Burr. Oh, sige. Kasi yan, kaya katang program, lagan sa ngayon pakiramdaman tam, lakbas na pareta po ngayon tamo, ne? Makaramdam, ika-idea na yung spoken word poetry. Lawen tamo, nung makanano. Pero ka rin tala panalbeta mo nung melbe kayo po kanitang kaya kaming benefit concert para ka rin kikatamong riders atin pong taga Paper Soul kantang mag-perform. Pero ngayon po di nantalang maya pa oras din kikatamong bisita. Yes. May panuruno po ng iyo po. Yako na magdesisyon. Desisyonan ko na yun ni Jody. Bali po maswelo kasi kunwari malama rin nila. Pero makasadyala pong mag-perform hanggang makuyad mo po kikiyata ang programa. Di na nyo kami hanggang metong yamong minuto. Bakan taakit mi, makanano kayo mag-express at yung sinulat ka rin piece yun Okay. And makayag katla. Ma-impress ay makiyabe pa. Tsaka litang, kasi balutan naman rin lalaki medyo suppressed in emotion da. Sige. Nung akit na rin kayo nakanarin, ba? May engganyo la. O ini po, pakiramdaman tayo nung makananuya, gumale. King amanong si Suan, ini nga boy bana tao sanang Dexter Renz Lansangan. Go! Ninyo, pakiramdam me kaya kaming kaya kang piyesa. Tara, makyabe ako. Mamyalong ka ta. Ayalala may pa itang tawli kami myalong bale-balayan. Yako kasi, ayalala ko pangan, king ka na akong isipan. Itang piyalong kunya-kunyarian. Itang kunyari, kaku ka. Kaya kaku. Itang kunyari, yako itang tatang ikang asawa ko. Detang panahon na, malatigo pa, kaisipunan ko pa. Aranasan ko ng meging padre de pamilya. Detang panahon na, detang sipit mi, sasabit ko la. Kay retang ulas, sasabit ko la. Yan, ingat so keng isip tamo kanita. Napat sa ating kan tatang ampong ima, masaya na yung pamilya. Ngunit taya sa likuting katotohanan, nadakal tawi makaranas sa buso, lalong-lalo na ka rin kaya nakan. Nalapang gustong balo, kaya tiyato. Kalupa ng Pedro, ame karanas pait king gamat ning tatang ng lasenggo, kaya naman ni Maria, ame galok ning sarili ng bapa, iwan. Ame kamali mong bagya, may nga tampalasan hanggang kimengay na, ijan. Ang mga bugbog king kayang madrasta, pilan mo iti ka ring masalimuta kwento na maralastang daramdaman, king TV man o king radyo, lingin nga kumuha intin dyan.
pare-pares tamo mong tao. O teta na bugawan, kung nanay gusto. Jody Bar. Anyang mo muna, balak mo tungkol ya kay nga paglolawan na, mag-imagine ne. Ketang maging future Tang da. kahit ang puppy love. Yan. Pero bigla yaragong minalising kay. Alalam na, mira siya kay nga malalam sabyang isyong panlipunan. Ikang ginawa kanita. Nano mo ingat tsuking kaisipan mo, anyang gagawan mate. Nano laret ang bala mo linatag kaya kang mga palyari na maging inspirasyon. Deta pong abuse na ararasan da rin kayo nakan po na maralas tao pong daramdaman king TV, king radyo, na maralas pong may babalita. For a 17-year-old, 17 anyo siya pamo po in kaya katamong ginali. Ne? Pero king kayang isipan, deta pong pisabyan kaya katamong komunidad. Yung lamaning kayang puwesa. Pero tutuki palagi ako yun naman paitahulining tutuki. Kaya kano yung tutuki mo gumali. Kaya naman, winner yan naman. Wow, champion niya. Champion niya. Pero bayan, Jody Barne, atin tamo kay, nanong asap na ning suwala, ning suliking meto katawan, anting meto nga kay nakan king komunidad, nanding nabanggit na po nga nog-nog nga hanapin po, rin kay nakan kanumakasaw labang magambul. King amanong siswan, uling nga kapatad da Doni, amanong siswan, kapampangan mo po, pwedeng gamitan na language, kaya ning swala, ning suli. King pamikatago na ini, pakramdaman taneman. Siguro naman, may gbaba ng bagay ng emosyon tamo, may nibat kay nga ginali ng nog-nog, ngayon naman, lawen tamo nanong klaseng emosyon, inggisinga na kaya katamong Nicole. Sige, Nicole, take it away! Jo, balita ko, bukas na kama ko. Pwede da ka bang akit nganing ugto? Burida kasing akayabe hanggang ganingaldo. Bayo ka sana mawala. Kalupan na ning bulan na kita mo. Pasibayo may pasa ng buwan. Ing aldo ko. Baya, umusbong ing aldo na ning pamaglako mo. Awa, balo kong masakit kung tutuusin itang magbiyahe kang malawot. Pero sana, pag miras ka rin, ay alala mo ating Kenny Pampanga kaya kalulugod. Ating tawong panema ng tabi, king kaya kang gulot, nakaring bawat tiyapak mo. Ating susuporta nga lang patugot. Awa, balo ko namang ating messenger para misabi ka ta. Pero aparalan may wari ka rin ng mamaltok kong mama. Awa, Jo, balo ko naman ating video call para misabi ka ta. Pero makanano nung miss doon ako. Para ya ka rin kay. Timpa. Ngayon kaurasan ng pagtuan, nano ing pamangan. Malapit na yung alauna, pero ingatsan ko, yang danupan. Nano mong ulam, banda kita, banda ka rin. Kingapag mong pinggan, nano yung man yan, basta luto mong bat kang puso, siguradong mabsi ing katawan. Ready ka na akong partner kayong pamanguha siya. Makanyan pa man, Jody Bar, magsadyak kayong tutuki. Akwa, pag sa dyan ining milyari ngay ni. Melakwan ko, kareng lalaki. Ay ta. Musta naman yung bandera na rin kayo babay na. Layang pamagsadya. Social issues. Ali. Love. Food. Balo pamagsadya, uling yapin niya ning lamanan ning kekang. Atyan. Dakal salamat ninyo. Nicole, itang notice na. Para ya ka rin kay. Sige, atin nasisignal. Atin na nasisignal. Nano tanan dakin ng kikatang programa, Masig Malago. Itang piyesa mo itabiyemya ka na ako igali kay nga sawak po tangalayo. Sige. Hindi na po. Yung kaya katamong question of the week. Ang po pureng may kibat o may komento. Anong kontento o video yung pinakaburi mong Albert King social media? Sabi na pong Princess Anne Mercado Aquino, Mekis ka balen, insan! Sobrang dami na yan, insan sibuyas, insan! Ginamat niya, insan! Ginugo niya, insan! Mr. Nobody, sikat na ka, ha? Rosel Bondok, magluto, syempre mahilig kang mga ikatamong Kapampangan. Talagang ikang agaga na ka na rin mga komento.
Yan, ni Juanita Alfonso Reyes, assorted video. Babala mo kay biskuit yan. Sagli, iyan na po niyan. Na, Ah, napon yata. Aliwaya pa yun ano eh. kaya, mahilig ka talaga kang assorted. Oo, then talagang assorted. Walang biskuit la. Assorted biskuit. Tintang ka, Tingkang abalo, tingka abalo. Anar. Wala ako magkaya, no? Wala ako mag-spoken word poetry. Ano man. O, gano'n naman po. May pasobra ka spoken poetry dyan, ano ha? Tintang to nga. O, hindi ba this month, gambulan tayo naman po katamong amanong si Swan, gabitan tala, o dagdagan ding amano, kaya kayong gagamitan na pwede yung gamit kayong spoken word poetry. O, hindi na yung kaya katamong kapampangan, word of the day. Kagiwan! Abilidad or ability. Yan. kagiwan Inyari na nga, kaya palita. katamong bisitang ini at ilang kagiwan. Wow. Yan. King Pamag Poesya. At pamangamit, King Amanong si Swan. Yan. So, dakala salamat pa si Bayo Paper Soul, Nino alias Nognog, and Nico. Pasibayo po kayong December, may ka-activity la po, kaya biya po kayong Sinocon Festival yung pong siwala ning suli, makiyabe kayo po. Antabayanan niya po yung further announcements pa. Kaya pong page na po ning Paper Yes. Soul. Kambi na po ng karerang manager ay Arlene Salonga. Kalu rin pong kaya nakanta mo, kalupa ng Nicole and na Nognog ne. Tamo po kakarine, yung pamangamit keng amanong si Swan. Karen kaya katamo po nga gagawa na obra, sulat o nano pa man yan, uling yung amanong si Swan. Ing metong kareng magpakilala, ning kaya katamong pa mga kapampangan. Mayari ne po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ening Aldoning Martis. Abayin nyo kan pong pasibayong Jody Barbucas, ne? Ako po yung Jody Dizon Mercado. Ako naman po, ne, kaya kayong Aching Malagudyan, Alumbang, Parungaw, ikami po rin kaya kayong talasuyong ating pusong. Ating pusong makabalen. Yay! Liganding mga lagong parol, may malen nilang pagmaragul. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.